Saya xin palong apa yang sebagai IP, share di YouTube channel ko jangan. Bang ni kapor dengan IP ki exercise ki pila ban practice hayeng. Kini ki ong ki arpeggios ma. Ki arpeggios. Arpeggios kaman bang item. Kita ki ong ki arpeggios. Tingi penan kam kini arpeggios ding item jingrai ru, hagi jingrai ki ya. Ma. Tinggi don kam le ki exercise. Te kabaning kong ngini ben shim C C chord item arpeggios yune. Ma tingin shim C E G ni poi biang show te C octave. Ma te pila ben le ki exercise kan peni kabaning kong. Teko jo ru F major pishim jo. Nata shimu G major. Atau D minor. U E minor. But U E minor. Te kini ki arpeggios pi prasangshay gato ma hakti kamon te beling ai ki chords ai be ki chords ki badan ho C major scale te kini kan kam pensuk pi te pila ban shims kadiang ro kiti kadiang tem dan kam pinne stat ya bel ski F G atau D minor atau E minor atau E minor di le exercise hayeng practice gitu ki arpeggios ngan sawan biang hakoi ke video pan bat ngan sabatai seki skills bat ki arpeggios ki ba kam jrong khandian ma te penla shay kini ki arpeggios ki ba kam red khandian khrang ba penla ban le ski we pan te gitu de ki arpeggios next kan sawan hakoi ke video te ko shibun parlong ngi kini kla ai jing men toy khandian epi ban ngan sawan phai biang hakoi video ko shibun